Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Loko ni swi xiyisisi kahle kumbexani ku swi langutisisa kahle swi tikomba nga ku nyimpi exikarhi ka kokwani Chauke na Minijere Philani na nyimpi exikarhi ka kokwani Chauke na Gagashi a yi lo hela swona. Hi ta tsundzuka leswaku ri endzhaku ka loko kokwani Chauke va ta va endle ntirho wa ku pfula ximfumo ndhawu ya Diamond Walk leyi kumekaka eka xikokwani, Gagashi a nga swi kotangi ku va a fikelele eka ntirho lowuyani, kasi ku fiki ku va na mbhonyoponyo endzhaku ka ntirho lowuyani loko Minijere Philani va ta va yile eka ntirho lowuyani, laha hi nga vona ku ri na ku kokelana hi marito exikarhi ka Minijere Philani na ngama ya kokwani Chauke, laha na kokwani Chauke na vona va nga kumeka va nghenelela. Se kwala vhikini a ku ri na nyimpi exikarhi ka Minijere Philani na Ponani, lava na vona a va ri ku nyiketaneni hi marito ka swiyenge swa mabulu. Se endzhaku ka swona hi fiki hi vona kokwani Chauke va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va teka tlhelo laha va nga fika va vekela xithombe xa Ponani va tsala leswaku mindzuku hi nwa swin'we kwala Joni, vanhu va proper. Hi marito lamawani kahlekahle kokwani Chauke va kombisa kahle leswaku ri vona va ti rhandzela Ponani, ku ri ku hi nkarhi walowo Ponani a ri ku holoveni na Minijere Philani. Ni vona nga ku leswiwani kokwani Chauke va swi endle hi mavomu ku la ta twisa ku vava Minijere Philani. Ivi hi hundza kwalano hi ta va hi swi vonile leswaku ri ku tlhele ku va na nyimpi exikarhi ka Kool B na Gagashi, laha na vona va karhi va nyiketana hi marito swi karhi swi sukela ka ku kolotana timali. Se endzhaku ka sweswo nakona hi voni kokwani Chauke va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook endzhaku ka loko Kool B a ta va humesi postara leyi a nga ta va karhi a tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Se kokwani Chauke na lavawani va fiki va posta va vekela postara liyani ivi va tsala leswaku la ni ya kona ni nge sali shame, xandla famba xandla vuya, na mina loko ni birthday u tini na mali a wu yi lavangi, ku ri u rhambiwa hi mali, proper things. Se mina hi ku vona ka mina ni vona nga kokwani Chauke na kwalawani va lava ku twisa ku vava eka Gagashi endzhaku ka loko Gagashi a ta va kumeka karhi a holova na Kool B, na kwalawani mi ta swi vona leswaku va teka tlhelo kumbexani va voyamela eka Kool B. Leswi mina hi ku vona ka mina ni vona nga ku ko va makungu ya ku lava ku twisa Gagashi ku vava. A swi twisisa leswaku Kool B na yena u yini a seketela ntirho wa kokwani Chauke, kambe ndzo vona ingaku leswiwani swo endliwa hi mavomu ku la ta twisa ku vava eka Gagashi. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel, mi ta avelana na yena mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.